Igitondo cyiza rero kuri mwese mwakunze kandi mukurikira Rwanda Path News. Igitondo cyiza kuri mwese mugira amahoro n'imigisha y'Imana. Uyu munsi wabere uwisha n'ihirwe. Iki gitondo rero inkuru twabasaniye ni yo mukuru w'igihugu wacu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiriye uruzinduko muri Tanzaniya. Nkuko bimaze iminsi rero bivugwa yuko umukuru w'igihugu azajya muri Tanzaniya, rero ubu uyu munsi akaba yagezeyo. Ayo n'amafoto agaragaza uko yakiriwe neza ku kibuga cy'indege, ukuntu bamwakiranye icyubahiro gikomeye cyane. Mana we birashimishije. Rero Perezida Paul Kagame yageze mu gihugu cya Tanzaniya mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe, aho yakiriwe na Perezida Samia Suluhu Hassan mu ngoro ye mbere y'ibiganiro hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi. Ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Julius Nyerere i Dar es Salaam, Perezida Kagame yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane muri Afurika y'Iburasirazuba Amba Mahamudu Thabit Kombo hamwe n'abandi bayobozi bakuru bo muri guverinoma. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabanje gusinya mu gitabo cy'abashyitsi akimara kugera mu ngoro y'umukuru w'igihugu i Dar es Salaam kuri iki cyumweru tariki ya 3 Gicurasi 2026. Perezidanse ya Tanzaniya ibinyujije kuri X yerekanye amafoto aherekejwe n'ubutumwa butandukanye, nk'aho yagize iti: Perezida wa Repubulika yunze ubumwe ya Tanzaniya Dr. Samia Suluhu Hassan ari kumwe n'umushyitsi we Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akimara kugera muri Perezidanse y'i Dar es Salaam mu ruzinduko rw'akazi ku itariki ya 3 Gicurasi 2026. Nyuma yo kwakirwa, Perezida wa Repubulika yunze ubumwe ya Tanzaniya Dr. Samia Suluhu Hassan yagiranye ibiganiro na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Tanzaniya ivuga ko biteganyijwe ko uruzinduko ruzashimangira umubano ukomeye w'amateka hagati y'ibihugu byombi by'ibituranyi. Ivuga ko ubufatanye bwakomeje kwiyongera mu myaka yashize binyuze muri komisiyo ihuriweho ihoraho GPC, aho Tanzaniya isigaye mu bafatanyabikorwa batatu ba mbere mu bucuruzi b'u Rwanda. Ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwagiye bwiyongera buri mwaka. Ku bijyanye n'ishoramari, kuva mu 1990 kugeza Werurwe 2026, Tanzaniya yanditse imishinga 42 y'ishoramari yaturutse mu Rwanda ifite agaciro ka miliyoni 325.53 by'amadolari, ihanga imirimo 2225 mu nzego zitandukanye, harimo inganda, ubwikorezi, serivisi z'imari, umutungo kamere n'ubukerarugendo. None kandi abashoramari bo muri Tanzaniya bashora imari mu Rwanda binyuze mu masosiyete atandukanye, harimo Bagize Group, Magodoro Dodoma, Discount Center, Jumbo Plastic, Saga Enterprise, Buffalo Traveling Tours, Maxcom Africa, Gasabo Grain Milling Company, LCM Delta Company na Matrix Integrated Consultancy. Turabibutsa ko u Rwanda rwose rwakomeje kugirana umubano wihariye kuva kera na Tanzaniya, ndetse aho abakuru b'ibihugu bacu rwose babisobanura mu biganiro bagiranye. Rero aho inama yari yateraniye, aho bakiriye Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, bagaragaje neza umubano w'u Rwanda ko wari uhari kuva kera, ko utari waracitsemo ibice, ahubwo ko bagomba kongera kuwukaza ndetse no kuwongera. Abanyarwanda ntago twari n'Abatanzaniya inshuti cyangwa ibihugu bituranye gusa, ahubwo twari inshuti n'abavandimwe. Bagiye Perezida w'u Rwanda nawe abigarukaho yuko hari ibimenyetso bimwe bibigaragaza, ari byo mugiye kwiyumvira muri iri jambo. Rwanda is currently
ubwo perezida w'igihugu cy'u Rwanda yakomezaga kuganira n'Abatanzaniya aho bari bateguriye iyi nama aho yabereye, Perezida Kagame yatangaje ko u Rwanda ruri gutegura gahunda yo gushimira ku mugaragaro bamwe mu baturage ba Tanzaniya bagaragaje ubutwari budasanzwe n'impuhwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibi ni igikorwa cy'ingenzi cyo kuzirikana no guha agaciro abagaragaje ubumuntu mu bihe bikomeye, bakarenga ubwoba bagafasha abari bari mu kaga. Ibyo ni bimwe rero mu by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavugiye muri Tanzaniya ubwo yari ari imbere y'imbaga y'Abatanzaniya benshi cyane n'abanyamakuru n'abandi bantu b'abanyacyubahiro benshi bari bateraniye aho ngaho. Wari umunsi mwiza ubwo bongeraga kwakira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu gihugu cya Tanzaniya. Babyishimiye cyane, babukereye, urabona ko harimo n'abayobozi ba kera bari baje rwose kwitabira umuhango ndetse n'igikorwa cyiza cyo kongera kwakira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri Tanzaniya. Wari umunsi rero mwiza ku Batanzaniya, rwose babyishimiye ndetse baritabira, mbese biragaragara neza cyane ko nabo bari bategereje umunsi nk'uyu w'agaciro ku Batanzaniya ndetse n'Abanyarwanda. Iyi ni inkuru nziza rero cyane rwose. Muri ibyo biganiro Perezida wa Tanzaniya nawe yafashe ijambo abwira Abatanzaniya ko u Rwanda atari gusa abaturanyi ahubwo ari inshuti n'abavandimwe. Aravuga ati umubano w'u Rwanda na Tanzaniya wabayeho kuva kera mu myaka myinshi yashize, ugomba rero no gukomeza no muri ibi bihe byacu. Anashishikariza ingabo n'abandi bose gufatanya mu bikorwa byose bireba igihugu cya Tanzaniya ndetse n'u Rwanda mu buryo bw'imyumvikanire ndetse n'imiyoborere myiza. Murakoze rero inshuti mwaduteze amatwi. Amakuru reka tuyasoreze yewe yabateguriye ni jyewe Joseline Kabrari. Mukomeze mudukorere like, share, subscribe, rwose mudukorere like cyane kugira ngo izi nkuru zibashe kugera ahantu hose. Iyo muduhaye like inkuru ibasha koherezwa ahantu henshi cyane, YouTube ibasha kuyitambagiza, hanyuma natwe inkuru zacu zikagera ku bantu benshi. Murakoze cyane, muraba agaciro, mugire umunsi mwiza, ishya n'ihirwe, Imana ibahe imigisha myinshi cyane. Ciao ciao ciao.